Rovačke poeme Matije Bećkovića. Čita Ilija Vicković. Rovca se nalazi u truglu koji formiraju Kolašin, Nikšić i Podgorica. Geografski se poklapa sa dolinom reke Mrtvice koja se uliva u Moraču, a delom se poklapa sa slivom same reke Morače, nizvodno od ušća Mrtvice. Ovo je veoma strm predeo, razrovan jarugama, urvinama i rovovima, po kojima je Rovca i dobila ime. Matija Bećković je rekao: neka od naših najboljih književnih dela su nastala takozvanim dijalektima. Međutim, ja ovo smatram književnim jezikom. Rovca i taj govor Severne Crne Gore pripadaju istočno-hercegovačkom govornom području i dijalektu. A to je upravo taj dijalekt koji je Vuk uzeo za svoj književni jezik. Akcenti, razmere, cela gramatika tog govora je apsolutno vukovska. Jedina razlika i jedina novina koju ona donosi je leksika, a kao što znate, leksika nije jezik. Sama struktura tog jezika je književna. Matija kaže: rečeno je, Bog je jezik koga niko ne vidi, a on sve vidi. Najupečatljiviju potvrdu te istine, života i smisla poezije doživao sam slušajući pravnika Iliju Vickovića, koji se rodio u Severnoj Africi i živi u Australiji, kako tamošnjim Srbima potresno čita moje rovačke poeme. Iz zbirke poema Međa Vuka Manitoga. Potpis. Imaše Tomelja Nuškov potpis. Valjo je krvi ljudske. Tako ga potpisa nije majka rađala. Nije mu to imalo po kome doć, nit ga je imao ko naučit, do Bog. Niti ko drugi to čovjeku može dat. Još da je bio dže drugo, da imaše ljepše ime i uglednije bezime, da je umio pisat ko što se potpisivo, da mi bijasmo sprema toga potpisa i da ga iko u sretni svijet viđe, drukčije bi gledali i na nas. Ne i taki potpis čamio u planinu, no bi nas sve odovle izveo. Svi smo se mogli za njega uvatit. A mogo je stajat ispod 10 Božjih zapovijesti, da ne znaš koje je od kojega jače. Pričao mi je Đureza da mu je pričao Đukan, kome se klela dokna Pavića Penjajića, a Pavić Penjajić bio čuveni Penjajić. Bio se Tomelja potpisao na molbu, a prije će biti na žalbu, nekako me ništo činji iz Morače. I koliko sjutra stigo mu odgovor. Tade su ga zvali na Cetinje da ništa ne radi, no da im se potpisuje. Pa kad su viđeli onoga golotrba, Nepera, Nečulovića i Ničegovića, remik mu iskočio preko gladna boka, nesmaj ljudski, nevolja ona, go alčik na goloj dolini, a uprtio se u onoliki potpis. Nijesu vjerovali da je njegov. No ga odvedoše pred veliki sud i nad čivot svetoga Petra da se tu pod zakletvu potpiše. A on bi se onako potpisao gdje gledaju oba dvije vojske, a ne pred njih i na njine oči. No mu ne dadoše na njegovu ploču, a na kartu nije ni umio. Još džetetom bijaše grinuo da se potpisuje mimo ikako dijete. Po vazdugi dan, bez niđe ništa, pod krmančinu gredu usred litice, peo se ko uznos, samo da se potpiše. Tu su mu dovijek nokti ostajali. Daden za toga i kapak, više rođenja ljudsko, šta li? Veliki arđija i zaklanik zatijem, riješen čovek, napeo na jednu stranu i ustalac i pregalac, to je vrčelo,
dok nije izvrčelo sve. Tomelja Nuškov, T-N, N-T, T-N-G. Tomelja Gizdavić, Tomelja N. Gizdavić, Rovčanin. Dok nije došao do one dike na svijet, ko da je prstom pratio lastavice. Namučio se, a imao je i rašta. Sad mu ništa lakše no se onako potpisat. Grija je što nije imao kakve vlasti, da se ima ispod čega potpisat, nako ispod golijeg i ostruganijeg nebesa. A da je bio dže drugo, mogo je prodavati jedan po jedan i živjeti bolje no pojedan. Da umiju samo da ga pušte, da se barem na pare potpiše. Zadovijek je tamo nakav bogalj potpisa. Džoj i on iščiljak, od njegovoga niži za 3 vira. Mogao bi podojiti pod njim. Vrijeđele bi im više no ovako. Svak bi to volio imat i zagledat i ne bi se lako od njega odvajao. Rodio se da se onako potpiše. Potpis mu je bio sva imovina i ona ploča na koju se potpisivao. Viko je vrletni Lazar Sočica, čiju je smrt objavilo veliko manastirsko zvono, da imam šćer, dao bi je Tomelji Nuškovu, pa da ništa ne radi, no da se potpisuje dže ja oću i pretura s palca na palac. Mali smo mi za onaki potpis. Nama to i ne treba. A grdni je jazuk da propane. Neđe plaču za onakijem potpisom. Eto svijet bogati cijeni. Vidovniji je od ikake slike. Uočljiviji od svakog štambilja. Valjo bi im više nego išto. To jedino prilikom nemaju. A Tomelja Nuškov, vazda dokon, mogo bo im sve ispotpisivat. Ono madne sretog mu unuka, pa mi nešto popripade na um. Nu da viđu kakav ti je potpis. Kad srli iđara, isprti se, isparuči puna njedra pisaljki, lapisa, križa, kremeštaka, miluti, ljučaka, tvrđaka, žmuljaka. Utoliko ote mu se oko, pa izbira crveni mulenjak. Malo po nebi nađe rudu ploču, poče kružiti za ramenica, uruzuja iznad one tablice, a začkiljo ko da nišani. Kad banu s nebesa Božja prepelica, razveza vas redenik svetlećijeg, iz duška usitni sitnopisom, ispuca iz čusteka do potonjega slova, zavrće, presječe, iznadodava, obavi pa omota, podvuče slomljenijim krilima, prosu im pera pod potpisom. Cio snos nastrije i nameči ko ispod gospodara. Najposlije sinu ko bljeska izroni iz kamena ko da metnu svečica ona krilata munja oblačna. Ukrka na kamen onu Božju silu da i noću capti ko mašala luča. Ništa ljepše s 2 oka nije sam gledao. Ja kad viđeg šta izide iz njega i šta se učinje, odoše ruke niz mene. Morak sjesti i prekrstiti se. Kud je ta žica otišla? Poslije uru su mi došle noge. Drugome ne vjerujem da bi dolazile, a mene se nijesu lako uzimale. I sad žalim što ono ne uzeg i sačuvag. Mogo sam ga na zid mjesto ikone, no ga taman onje ostavismo, a kad se sjeti i povrnug, zatoliko više ga nemaše. Idi velju dijete u svijet i spasi se ovog nedozova. Ne mogu te više ođe gledat. Nosi to nagnuto krilo sa sobom kad si se tako na džeda umetnuo. Dže goj bidneš, ljeba ti neće faliti,
Ljudi će te rukom pozdravljati. A nije to samo on i džedmu, no se u svijet neće potpisati jedan ko ako ćeš svaki naš iz reda. A taki je potpis nekad imao svaki naš u svaku našu kuću. Nema groba ni ploče urovca koja nije išarana potpisima. Ne išarana, no izvezena. A ni na onoj najkrajnjega seljaka nema ništa sem potpisa. Po cijel dan se potpisuju. Nakomi će se čiji je ljepši. Sve za batale pa za parade, a imaju i na čemu. Sve tabljice do neba naslagene. No su ove bliže istrugali, pa se penju pod nebotičnike i silaze niz divokletije, traže ona bistra, čista lica, pa su mnogi s glavom zaigrali. A sin Punjov glavom podmirio, samo što se stio potpisati, će se nikad niko ne potpisa, da mu potpis u priču ostane. Sad da im daš foj karte ili trubu, sad ne znam koliku, ništa ne bi ni jedan napisao, sem što bi je svu ispotpisivo. Da ih pitaš šta bi najvoliji, svi bi rekli da se potpisuju. Poturu im evo šta mu drago, lis raštana, dlan ili prešljicu, neće prestat dok je ne izmrče. Jezik im je modar ko čivit od lizanja vodenih lapisa. A da su nam ploče i poljane, kakvih je svijet pun zaludu, da se imamo kud zalećeti zamanut, gdje ima i poigrišta i odmorišta, tek bi se viđelo kako bi se potpisali. Kad se ođe ovako potpisujemo, jedan drugog za noge držeći, gdje nam ne može stati cijel potpis, a kamoli srednje slovo, i manje bratstvo, i od kojih si trbuščića, i cijela orma, i potkiće, i nakićaj okolo potpisa. Gdje da se potpiše Blažo, Bajov, Bošković, brigadir Brdske brigade sa 6 B, moj Kamen Domoviću. Napisao je Tajo Lakov nasred sredana Bablje grede, živio Nikola I. Ne napisao, no iskucao tajom, tajnopisom i brzopisom, i to noću. On i Bog znadu kako. Samo je osvanulo pod nebo, na ono bilo, gdje nema ni travke gredare, gdje ni tice ne izliječu sem na odmorke. Od tole kapa da pane, ne bi od nje ostalo obucka. Ovrata se svijet, smaši vrat krsteći se. I to niko, i slovima niko, nikad, ničim ne može istrijet. Zaluduje zrnobojinama svako slovo bilo mušketano. Sem kad krenu brda sravnjivati, a samo još to što njesu, a jesu dosta, dobro su ih zdolili. Dok ne dođe kosa do kamena, stajeće im to ko šaka u nos. Zaluduće i njih obaljivat. Ko je jednom tu sliku vidio, ne može je iz oči izbačit. A ono ž i nije slovo, nego krstaš Orom i Lutinov. Žut i dvoglav, ko oni u žiču. Ko 4 ognjila Svetoga Save, među sobom krstom povezana. Ko šara na pokrov ostroški, ko glava na gusli Tanasija Vučića. Sinula paljaska kao grb krilaški, među oči Saka Sajovoga. Milo li bi ga bilo gospodaru viđet? To slovo i nema niko drugi sem nas i Rusa. Ničega ko imat. A i što bi kome drugome kad ga ne bi umjeli napisat? Pa sve nešto idem i mislim se. Mora da smo mi poseban narod. Ne narod, no raca. Nešto mimo Boga i svijeta. Čim imamo ovakve potpise? Kako bismo u oči upali istoriji neba i svijeta
kao šaka crna pričanika u cijeli tovar bijeloga i iskorak tako učinjeli da nijesmo nečim odvojili. Svak, dže i mi, ne može izisti. Šta je čovjek bez ljudskog potpisa? Ko bi mogao pokoriti onoga koga krasi ovakva pomama? A ona je narod izabrani, gdje se i rob ko car potpisuje. A kad vidim kakvim su potpisima neke velike stvari potpisane, ko slinavi put od spužaline, ko pišopis po snijegu, a kako mi studen kam potpisujemo, molim se i u Boga nadam, hoće li ikad doći to vrijeme da mi nešto važno potpišemo, od čega će svijet zavisiti. Pa kad bi to bio potonji potpis ove strane cijela svijeta, barem bi sve bilo ljudski potpisano, pred Boga bi izišli ko ljudi.